nakaliang kajong nga ngampat la pangan kransya halor kani kapang na marba ya kata kajing khot ne yawer banyale ya kanu ka election kamsong hanga kasong ha ka political party ka baterwa ya kata ka tiket sya kita ki prospective candidates ti kumbakalong menta padon kanu kajing ya kren but nai bangan bun ketin ya kani kam na marba kadon ka procedure yaki ibero but gin saya kendo lada kawan gum kata kajing terwa dari kum bakalong menta padon baterwa padon bakren padon kanu ko official communication itu tu bapidang ko kam day kata kajing kwa ne kajing bam kwa ngatarai bantenju yele election yaki nong song kam day ka kam ka basuk ki batenju ru ki hap ya pikir bha ubasa tenju ru uhap pikir bha ti kum bakalong mentang kum kani ko ngampat julap apa jengin ko jonga bakan poi kum kata kajing keli yang aru namar kani ke situation kalong extraordinary but nganum ai kanu ko comment rei piru nai shim kanu kan mudur ap ndalaya khana ndalaya kren hai tai por mandala long kepala pen kre min sia khana sakmat ikan kakap subu ala kami ka kerteng jepia to pikloy yang pada ban pediang ngamla ru ban syukuren kumta namar ki babun ki procedures ki pengaham ya dembah ngamdei ke kertong ke bamarwe ngadon ke blong ngamdei ke brio ke bosyong marwe ngadon ke family ngamdei ru ke brio ke ba kwa than iki ai re haba kapoy ka kep bangin ya rai ngahap sim ya ke jeng rai solonsa ngamla bangan suyat lat na kinong song jong ka constituency la jong kisngo kumno at least ngidei banya kren ya wer lang banya song thu ikani ka kam bat hakabakat do hi haka election MP ka balandet ru ayo tang kumba arbanai sinteng ban kre ya ka election mentale le titip ka banlong lanu ka banlong kumno nim na bantip kalayak tengku pat kapor jong ka jing kre jong ka election arjar pra jong ka MLE la jong bat hato ngadon ne ya kata ka luxury of time manganle igita ki berkhot ngamla banmi madan marway ngahap an sim ya kajing ya song thu lang jong kibabun kita kibayarap yang hakane kajing long yang am jong hakane